Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda kata apa? Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yulqa ala ahli an-nar al-ju' fayadilu ma hum fihi min al-azab. Abu Darda kata akhirat esok satu orang yang duduk dalam neraka. Di antara bentuk seksa yang Allah bagi kepada orang yang duduk dalam neraka ni apa dia? Allah bagi al-ju', lapang. Woi, lapang tuan-tuan. Ada orang tak boleh lapang, dia shivering, dia main ketak kalau lapang. Lapang ni satu azab. Fayastaghithuna fayughathuna bi ta'amin min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Bila dia lapang, dia minta tolong kepada Allah, minta ya Allah tolong saya lapang, minta. Maka diberi kepada dia makan min dhari'. Dalam Quran sebut dhari' ni apa dia? Makanan berduri. La yusmin wa la yughni min ju'. Makanan dhari' ini bila makan tak menghilangkan lapar dan tak boleh menyebabkan jadi gemuk dengan kerana makan benda tu. Fayastaghithuna bit-ta'am, minta lagi makan, maka diberi kepada dia makan. Fayughathuna bit-ta'amin dhi ghussah. Dia minta lagi sekali makan, malaikat jaga neraka mai bagi satu makanan dhi ghussah, makanan yang bila buh dalam mulut telan tak lepas. Dia yang kata dhi ghussah. Apa tak tahu, tapi bila buh nak telan tak boleh, dia lekat. Fayadhkuruna annahum kanu yujizuna al-ghasas fid dunya bisyarab. Orang yang kena azab dalam neraka ni, bila dia makan tak lepas, duk lekat dia rengkung. Fayadhkuruna, dia teringat balik atas dunia dulu, kalau lekat mau duk minta air minum. Dia teringat. Fayastaghithuna bisyarab, maka dia minta pula minuman. Fayurfa'u ilaihimul hamim bikalalibil hadid. Bila dia minta minuman, malaikat yang jaga neraka bawa mai dekat dia syarab, bawa mai minuman ini min hamim, daripada tembaga yang dilebok cayang, mendidih, tembaga mendidih. Dibawa mai pula bikalalibil hadid, dengan pencangkok. Dibawa mai pula air yang kata hamim ni, tembaga cayang ni, dicekuk bekeh mai tuang dekat dia. Fa idza danat min wujuhihim syawat wujuhahum. Bila mai dekat saja hamim ni, tak ada minum lagi, baru mai dekat dengan muka, ontung muka. Tak boleh bayang tuan-tuan.